Muhuraniri wa giturwa kia ungabana kaunti-ini ya Nyandarua Sicily Kariuki no athiete na mbere na kunyitithia kampeni cia kethinga kuria koretwo agituikania matura matiganite mwena wa Nyandarua. Akiariria aikari a matura matiganite, Kariuki niokire utongoria wa kaunti ya Nyandarua nikiria augite ni gutiganiria muingi ona thengia wa gukorwo makineana mateta mao. Tulipatia watu kazi wawafanyie kazi, ni kweli si kweli? Wameshindwa na kazi hawajashindwa. Kuna madawa hospitalini kwetu, maji isipokuwa ile mama wa Kariuki Sicily ameleta hapa. Kuna maji, walikuwa wameleta maji yao ndi story na mehe. Sicily uri arahuranira giturwa giki na kiama kia Jubilee ongereire kuga ati angigathurwo ni agatigirira ni ethera kihonia mathina maria magomire muingi wa kaunti ya Nyandarua, mamwe ari guthuka gwa barabara o ndumwe na kugacirithia tabarira cia mai. Murenda mundu utari wa kuhenanio utari wa ngano cia maribo, ni murenda mundu utari wa cia maribo, neguo chuke goko tureme na tukorona iganda atueka gavana wa Kirinyaga. Kungi nakuo Uteti wa giturwa kia ungabana kaunti-ini ya Kirinyaga riu woete mwerekera wa ciama cia Uteti iria ahuraniri maregiritania nacio. Gavana Waiguru magiukania na Murugamiriri wa atumia Wangui wa Ngirici thutha wa Waiguru kumuria ni ri ngwataniro-ini ya Azimio umoja, ndeto iria Wangui areganite nayo akiuga we arahuranira giturwa giki na tigiti wa mundu kiumbe na muingi wa Kirinyaga ugathura mundu no ti kiama. Mundu arete independent kwihitha na aria maramufund arafundwo ni andu acio Azimio. Ona ndege iratumirwo rorai mbica ni ria yatumagirwo ni mundu ucio wa Azimio. Go kwetwara t-shirt cia yero ni maramenya ati gogo Kirinyaga Central na t-shirt ya yero kana ya red kathurwa makathura mundu na wira wake. Hindi ya mihango ya kampeni cia kumatha kura cia giturwa giki miena itiganite ya kaunti ya Kirinyaga, Wangui niokiriire Waiguru akiuga ni atiganiirie muingi wa Kirinyaga makiria mwena wigi urigitani, akimuria kwa kuhitha na kiama kia UDA. Tucokie mandagitari aria mabutirwo wira kana atia tuthondeke barabara citu kana atia isi kamburu muratinda mukimendwo nacio ni cia World Bank muthimo mwire tiga gutubenia. Kamburu ni za world Ihinda-ini riu nake muhuraniri wa giturwa kia president kiama gia Safina Jimmy Wanjigi niokiriire mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta akiuga niwe wagire gukuithio murigo wa mathina maria magomeire ya Kenya ta kwambatira gwa thogora wa muturire. Kati ulichukua usukani hii kutoka Mwai Kibaki, watu 38 walikuwa nalala kwa mia, walikuwa nalala bila chakula. Sasa ni watu 53. Riu Wanjigi augite niwe mwega hari gutongoria bururi wa Kenya, agiukira munini wa mutongoria wa bururi William Ruto na Raila Odinga aria augite makoretwo thirikari-ini na gutire mogaruruku marehete. All my friends who are competing with me, and they are not many, I think they are only 2. They have been there for more than 30 years. Their time is also up. This is now time for fresh leadership. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, Gicago Wainaina wa Kiarie.